Chapter number 1. Integers later. Integers khangdringida hana natural numbers and whole number hana khangadabo. Natural number haibadi 1 dagi hoba number se natural number kowe. Modi 1 dagi horaga right rom da dum chatkani aduga infinity fawba. Infinity haibadi loiba naidaba haibani. Number se loiba naidedana mathang mathang adum leidana. Natural number se counting number haina su khangnei. Kaigino hairakanda akoina masing thibase 1 dagi hawidana. For example, akoi table da mango khara leire. Masing thirasi 1 2 3. 1 dagi hawre akoina masing thibase aduga mangoes ahum leire haidoine. Aduna takpadi akoina count tawase 1 dagi hawbanina moise counting number haina kaurine. Moise positive number ngaktani ko. They are positive numbers. Next whole number lai. Whole number sidana 0 dagi hoba. Ngasai natural number da 1 dagi hobudo whole number dana 0 dagi horoba. Atai chap manai 0 dagi horaga right rom da dum chatkadoba. Loiba naidabida. Aduna moidi positive number ga 0 ga neba. They are positive numbers and 0. Next integer later. Integer dana negative number su yoropa. Ngasai whole number da 0 yaugre positive number yaugre. Integer da di amu negative number hatalakpa. So, there are negative numbers, 0 and positive numbers. Asai akoina natural number ga whole number ga dadi right on dum chale, integer dadi right on dum chalani, left on dum chalani. Right on a positive number later, left on a negative number later. For example, the number ka lower yengasi 10 lowers. 10 si karamba number no natural la whole la integer hange. Adu taragadi 10 si su natural number manung challe maramdi natural number di 1 dagi horaga adum chatpa haibani 10 su 1 gi makhada leibanina natural number su oire whole number su 0 dagi horaga haibani na 10 su whole number chinge. Similarly adumai tawdina integer su oire 10 aduga next minus 16 na number among lowers. Minus 16 sida di negative number ne madi minus yaure sida adu taragadi natural su oibe araroi whole su oibe araroi aduna only integer tare. Next, basic operation khara tawrasi. Basic operation sidi han loin tamgrabani adubu amuk ningjang boina khara tawrasi. Akoina number si makhal ani lei positive 5 and negative 5 lei. For example, 5 si akoina was a positive number ne. Minus 5 si na negative number ne. Akoina negative number ibakanda minus si mamangda hapkani minus 5 and 5 minus ibe adi 5 minus idi negative number natti. Operation horasi plus minus minus tie minus minus plus the plus ngakto oraga di plus adum tan sina haibadi kayumba plus amaga minus amaga lairab minus plus oigera plus minus oigera adum minus tar adugo minus ngakta lairaba minus minus oraga na plus tar the plus ngakto oraga di adum plus adum laser when example lauraga hoji yengasi example da 2 plus 3 yam laire 5 tar adagidi 5 plus of minus 2 hers adu taragadi sida plus laire sida minus laire adu plus amaga dinga sai khoina sida minus agibnina si minus lai 5 minus 2 equals to 3 tar next minus 5 minus 3 hai sida di minus ngatanina minus oi taragadi sida plus la khabina si plus la 5 plus 3 8 tar aduga sign dana bigger numbers logudab sida bigger numbers is 5 ne 5 ki mamang na minus laire aduna koina sida minus hapaga minus 8 tar ne next minus 2 plus 5 hai sida minus amaga plus amaga laire adare plus minus tor ne 5 minus 2 koi 3 tar aduga sign cd bigger numbers is 5 ne 5 ki mamang na plus laire aduna sida plus 3 plus cd kem either sudum yare minus laire kan da minus e bo one adagi di minus 3 plus of minus 6 hai ahambada thangnana leiba jahana tawdaban sida plus ka minus kanina minus tar taragadi minus 3 minus 6 lai sida the next asi amu minus amu plus torni taragadi 6 plus 3 9 tar sign cd the bigger number is 6 ni 6 ni amount minus laire taragadi sida minus 9 next number line la number line da akoina positive number amma e tawsam kanda number line je akoina right on the zatkani aduga negative number am e tawrakandana left from the hangani
aduga subtraction dana opposite chatoiba ngasai sida khoina sida right chakhibase khoina positive number ama subtract tawrakanda di left ta laani aduga negative number subtract tawbakandana right zalani opposite oina for example oina ye ga tawse number line am ye si for example akoina number 4 lowers 4 si sida lere 4 sida positive number ama add tawsalas 4 plus 2 equals 6 tar 60 sida lere adu di 4 gi right zale si chumme next ta akoina negative number ama add tawse minus 2 add tawse adu taraga di 4 plus of minus 2 plus minus minus tawani 4 minus 2 equals to 2 tar 2d sida lere left from the cell adagi next subtraction namu tawrasi 4 adum lawrasi 4 sida akoina minus 4 subtract tawrasi taragadi 0 tar hana sida 4 lere subtract tawrakanda 0 tar left from the cell adagi akoina next negative number amuk subtract tawrasi 4 sida minus 4 se subtract tawrasi negative numbers minus 4 taragadi minus minus plus tawrani adari 4 plus 4 8 tar 80 sida lere right on the cell next additive inverse lai additive inverse habadi negative hapsalak pasibo koina additive inverse ko it is the negative of a number minus hapsan ba khaktani akoina for example akoina number am lowers 6 ki additive inverse hairo haragadi akoina minus hapsalan taragadi 6 ki additive inverse di minus 6 tar ado minus 6 ki additive inverse lower haragadi minus 6 ida minus amagam hapsalan tar minus of minus 6 minus minus plus tar 6 tar subtraction je akoina addition gi mong de e ke ha tar thauji ki additive inverse sin na din akoina sida 3 minus 2 equals to 1 tar akoina si plus gi mong de e ke ha tar ga di 2 si ki additive inverse lower ni sida minus gi mong to akoina plus gi ha tar plus e rani 2 gi additive inverse ti minus 2 dali plus minus minus tar 3 minus 2 equals to 1 sidum sab manar sida lower next exercise hours